या सोनी जे कामरान दलाचे मांगनी समय आदे को राखनानै गिबिन जतन खाजो या जे रामा चिगा लेकेंगा जे ब्रे चिगा लेकेंगा वा आ एमएलए उन्नानि जामानो हा चिगा थारैनो हाजो बेबे ना चांगिता एमएलए उनजो इंदिबा डेलिमिटेशननि जामानो आ चांसाला नासुनि एमएलए वा एमएलए उन्नानि जामानो आ निजो दुमुखन शहरा आ निजो रामा जलालनि रंजासे इंदिबा आंनि समय आजि दाकिबा जतन खाय या रामा जलाल रांखौ खायनो लागि चेष्टा खाजो आरो दाल सिंगा दरजलेनो इबाला माना उन सिखा इनोना रो संसारगिरियो यांनानि गिवे नामेन प्रब्लेम आछे उन जमानो सिंगा सांचिजो या एरिया पे मोस्ट बैकवर्ड एरिया हॉस्पिटल या साइड यांगेनो दे जादिंगिरी ओंजाते चिबिनान ओंजाते फुलबारी इनी गिमिन सिंगा सांचिजो या चिकित्सा गिरी जलो हॉस्पिटल थाइना मानगेनो दे नामेन नामगेनछे सिंगा हा गोबा सेलेक्ट खाजो इंदिबा इलेक्शन इबानी जमानो आरो आज यात जानी गिमिन या कामरान खोदे खाना मांजा दाव आ एनपीपी दलो दङा आरो चिंनि यांग एंड डायनामिक लीडर पा कन्डा सांगमानि आन्डाराव काम खायना आज हिदाकी बिरसी बङा को निगजो आरो बिया जिदाकी कामरान को दागजो बेनि आन्डाराव काम खागनो दे मुखागो चिना चियातना मानगनो दे आरो नामी दाकी नासंनि कामरान को खाना मानगेन आ या कथा को बजे रायना दाव टीएमसी इबायंगा इबाय दिसम दे बिनथां कथारां को आगानेगा मिचिक मारंगनि गिमे जा फ्राको हाजारसा उनगेन इंदाकी उनगेनो दे बिरसिसा हाजार चिगिनी उनगेन आरो बिरसि बङाव हाजार सोरगुरि उनगेन इंदिबा बानु और बासा को बिसों उन्डेन बिसों गवर्नमेंट रिकना मानगनो हा उन्डेन दाव गवर्नमेंट रिकना ने गिवेन बायता साक एमएलए नांगा साक खुलाची सा एमएलए को नांगा टीएमसी सा खुलाची सा एमएलए मानगेन मान नासों किसी ग्रामा मानगेन मान जावा बिसों दे साक खुलाची सा एमएलए दारंग बियाफोपा मानजा ओंटिसा गारो से तुआ खासी से बिसों जीरो उनके दाव रामा की नहीं तुआ या गवर्नमेंट को रिकना नहीं किमें रामा सा इंदा की वहाँ आंथंगी पार्टियों ना गवर्नमेंट रिकना नहीं वानी किमें साकुला सिसा एमएलए को नांगे बिसों दे दारंग सालोबा साकुला सिसा एमएलए मांजावा आरो बिसा रामा दोआ या कोalition गवर्नमेंट को पारी गवर्नमेंट को रिकना नहीं किमें दाव कोalition पारिगनो दे रिपेंट नांगेन बा इंदिबा टीएमसी बाक्सा रिपेंट दोङा मा टीएमसी एनपीपी मिलिगेन मा टीएमसी बीजेपी मिलिगेन मा टीएमसी कांग्रेस मिलिगेन मा कांग्रेस को नस्को सावा खाजो या टीएमसी खाजो आरो बिसों मिलिगेन मा दिनथां नको तंगनानि जामानो बा बिसों को नस्को खाइ बुंजो आरो दाव आपसान आसंगेनो दे गोमुखन को नस्को खाइ बुंगेनो इनि गिमेन आगा इंदागी गिसिग्रा या कांग्रेस बा बिसों बाक्सा मिलि जावा दाव दारा रिपेन दंजानि गिमेन बिसों गवर्नमेंट रिकना मानगेन मा मान जावा गवर्नमेंट रिकना मान जावा दे माय दके नासन को टांखा होनगेन या दे बिसों कोले आगानेगा या माय कार्ड और वी कार्ड या दे एक्चुअली बाकी कार्ड और बाकी माने फाकी या नासों को फाकी होने ना नासों या कोतारंग को गिसिक रानाबे दाव चिंगी चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी मंदिरंगा खासाई नोक फ्राको
hajar bunga unjok aro biya agan jok mukhango ba ya skill rangko continue khagen indiba chingade manja yade dinkhan kota mukhango mangeno de aro bini andaro kam khagano de nasoni ji problem rangonga gomukon problem rangko solve khane ke chingade joton khagen kasara ripengan aro bangi ko agan jawa kasa pai mukhang Kongrek seni tariko nason ya kitab ni sobio angna votongo angni jakko aro chief minister ni jakko mojbut thabo ya kotarang ko agani angni agani niko idon bonat jano mithela isor satantina patichina aro chindi kakke tongye gisuk nange public ko mukhango doni public ni aganarang ko guna chakke kam karang ya sel aida public ka aur nokapa isoba china patia ha aru yaran ya sel sa chingari angapa belsi bungani isepo chinganam gapa aru stable ogapa sorkari kuchga chalaina maka gogamon anga phamnan anjuli jatni bhagapa PA sangma sagini agana rangkuanga isela ronga dia phamnan aga bongacham politics so kam ka orde Mamang saloba chokina Mamang saloba thangka pesana nabe Kakhet dongi public na kam ka bo Kakhet dongi public na kam ka ode Public kan nakna choki ko ba ogen Public kan nakna chugun ba dakchak kani ko ba ogen Andi ba na Chokina aro tangka pesana na magpoke kam ka ode mamang saloba politik so susok na jawa ane tiye sama sagi 19 kilometer talo yari bago pa eleksiono nasi mani mukhango Pak Eti Mondol NPP ni candidate okni ta alobia chakapi Baka mandirangan ang sisika NPP yote sitting MLA dumat sinde May nasa sitting MLA na Ogija Taalo Betal candidate na Mandate kecam, tiba candidate ketal ingat NPP. Mana ketal candidate ko rabas kaya. Ya kuskon, angap pisang mas gini katarakon gisik rakyat. Depenglah angkat darang ko ba chundak dari kaca. Angade mandela ko chundak ki election ang lecture ako nambut sa. Aron na isman kingin YouTube lang ba tentang social media ang ni kusako ba kata ako mandirang akan dulu. Andi ba nga mamang salo ba nga akan sakta. May na bisong ni negative politics ko kakani gaman. Ang haba may na negative pagkin. Ang nagapa magsungan niyo sa katinga. Nagapa magsungan niyo kang kainga. Hindi ka man ang mamang salo ba? Ya bentang social media akan ko pakatara ko akan sakta. Hindi ka man ang alo pa, darang ko ba chundok na nga rin kaca? Ba darang ni against pa nga akan na rin kaca? Hindi ba dalo ba mantirangan? Gusto ko sang singgin.
May ni gaman sa NPP ni Pado Tara, NPP ni President, anto ni Chief Minister. May ni gaman, si Ching Emily na tigidok gija, may na, depan na, kung Yani reply namin simple ka. Aro yani reply ara PA sama sagini agan gaman katarangon dumana. Mamang saloba power na nabi. Mamang saloba chukki na nabi. Mamang saloba tangka pesa na nukpok nabi. Jabda somna kaket toki kamka bo public nakna plak patya iko oken ane tiya sama sagis yang na dia ngapa mesti bawa ni sepo angat tuko ka ang kacami na ang lima nakatanga ang itong pa ini chane bina tentang taksakan nangko tentang scheme nangko program nangko angaw tatsu aron daan pa nga personal level lo bini against mamang batulja bini ata pangmang manulis kam sarkar sagi paksa ba siya namnen niliyat anga respect ka late manulis kam sarkar ko. That's mani kacam memilih ko ba, sitting memilih ko ba nga. Respect ka Hindi ba personal relationship pe tentang aro political relationship pe tentang ni. Personal relationship, family relationship ni magsungani ng tentang. Di ba political life mo? Political leadership, political relationship, yan namin bintangani. Yan o, leader sa lokja. Hindi ba leader, may taki public ko niroki nga. Yasa kamsata. Political leader ni kam. Jat basi gija. Black bandena kasay, kam ka na nga. Political leader ni kam. Mamang salaba tangga peso na magpuk na nang ja. Hindi ba kaketong public na ka say kam kaani yan political leader ni kam ka. Hindi ba yan ang mabalsi mga ni isepo na isimang sa kantil kuya ang ditelo akan nasaksa. Pada detail ko akan ode. Haida ba kacara ko akan nang kataduma. Orang ang personal level lo detail ko akan nasaksa na semasa kanci. Tentang hill area ni actually polling station lang o. Gatang lang o. Ba plain area ni tentang area lang mo ba? Mamang betapa? Nirokani harus siksakan nilang tungjas. Ganspi do nani ako na paghala ni tungja na sumasaktan si kuya. Ya leader ni kamukja. Aro leader ni kamnak praja. Lang kamrangon tentang finance ko sa jana paya leader ode mamung saloba pangka pesara ko hisab di kam kata kaksai sa kamta kaksana nanggen public na pangka pesara ko channel do jawa politics ode pangka pesara chide vote ko chanja kaksa chisa vote ko channa tuni ka ba nanga dupo ka di ba bakya ka na sa
Ariyara ko na simang sakkan tinuya. Sakkan tinuya. Kuni kaman personal relationship tentang personal level ang amang ba binigay ko sa. Aro bini family baksa nam kappa relationship ko sa ni chikarakya. Baba sa akin sa lain. Debda siya ka nagata personal relationship para family relationship dek na main tentang political relationship po. May na political relationship po de public baksa relationship po sa sana. Uni ka bansa. Rakap pa decision ko ba? Dalo ya decision ko public ni nam ganina. Public na chansiye. Public na kaasay. Dalo NPP party. Dalo ya decision ko rana nam jok. Di ba ka masya? Bulbari area ni Mandirang. Hilong zamay na. Plak Mandirangan, pusyok nga. Yan sini, getalo kepa candidate. Dan sinani kecam MLA. Pak Eci Mondol. Sahib dengan kena mati. Baiklah. Posisi lo ang ada lo chief preso kapag tuwa. Berbiaya yang dia ada tham betul. Ano mong matinde dia politically ang nabati senior bata position ako kecam bini experience ako cabe. Bini lang personality bini pewal ako. Bini kam kali style ako. Dahil simang sa kantian manaha, sa palmanaha. Amang saluba, jat aro tolong basi kapag kapag ko siya. Lang pandirang nabasa. Yasa leaderly quality. Amang saluba, tangka pesa na magpoki kapag kapag ko siya. Kaketong public ram na biya. Tangdegyok na. Kasay dia kamta. Politics today, tingnan darang ba perfect siya? Babang ba perfect siya? Mambisa. Paano ba ito wala nito maikin? Hindi ba isip naman naman? Chansya ni, rungtang na naman. Isol na, tulad pa mantok na naman. Lakjak ram na, kasang pa mantok na naman. Ya quality itong jauh din, hindi rin naman kawa. Kontrol ka pa issues ang dito, ay po. Mandisa. Mandiyo ka ni kaman, lak kamera ko. Perfect yung gamag ko, so ka naman gila niyo. Mansang, di ka. Di ba binimak na ito, pet? Biya public na, daksak na. Lakjak ram na biya, sumsak na. Dia kamera tu tak nabi aja tu tak apa macam dia semasakan tu. Kalau anda minggu siapa, plain area di, hill area di kau pernah kau ngamak dengar. Bulbari ni area ni Mandirang. Yang kapten am main kupang ingat. Hill area apa? Bakla Mandirangan. Kalau NPP ni candidate Pak Eci Mondol ni candidate na support ko na syuk. Aro ya Fulbari area sa nokja ande ba Garo Hills aro Khasi Hills gemak cinta alo. Na main NPP ni Balwarang na main baling. Political situation na main tentang Indo. Opposition party yang dalo tongjenga. Je main opposition party to macam bakni baktam bakpiok na main bizo lak pa opposition tong jania sel dalam bentang leader lang bentang party ni dal duparang dalo NPP party o ka donge
Kalau sini paciunan paina. Aro jadi sel. Kalau Garo Hills atau Khasi Hills so, na main tildang na niya. Aro baka mandira man dalo ko puinga. Shillong zamena, Jowai zamena. At sini state sa jadi pa India kumakpon mandira ko puinga. Haida yan pakte. Richard Cisco so sini bersini history haida repeat of China pa donga. Mayan Richard Cisco so sini bersio. APHLC party. Captain Sangmani Andaro. Juga mak majority ko matne sorkari ko rekasi. Haida belsi so kongani dak mano. Haida history repeat ko ani chance pa donga. Ele gol photo kinga. Haida yan pakte National People's Party at sini NPP juga mak majority ko matne ati sorkari ko rekani chance pa donga al ken pega mak sompat ken ada yang abe bira oleh kapan ang apaki so ko jawa akan na namari ng depak matso government ni buksoni lang po party ni buksoni lang po tentang government ni kamrang ni kapan Nabaya plakon at simang sa kantin na siya. Tasyon sini MLA candidate at simang nakabinet. Tentang orang dalo NPP government di kam ka ani kuduki. Kami ni jajing nga. NPP government dalo ni cikma orang na self-help group movement ni tudaksak nga. NRLM ni project ni tu tor ni ko pangkalan ko ano ni cikma gruprang na Pumio ba lak pri ni cikma rang dalo tentang self-help grupo na pemang hariye mo dalo tak sama ni nak tak ini negara state ko lak pri ni cikma rang haza so tunga jadi tentang area ni sadam pera tentang yes group rang ko hariye Meghalaya Sorkari ni dalam tak sama ni aku making tor ni kau tak karak kau ini. Dalam sini kami ini apa? Tentang group ram fokus plus ni tangkap peser aku. Rencana ni kau na bakte cakap ada tangkap peser aku. Actually kami ini apa? Nuk bang ram na cakap tangkap peser aku. Nah, Pulbari area apa? Hazard Bri nuk bang ram tak lo fokus plus ni tangkap peser aku maksud. Kepada mak saya mana late start ka. Pulbari area setinggi MLA kisah ni kan tak jadi sel. Kau semua fokus plus so, pak aman dalam kau dapat kamat sah. Dibayar aku mak Jawa ni ada cuma satu nabi. Mana sini muksongan ni namben clear Fokus plus program ko. Sina lockdown di tinan sina una chansinya. Aro chansi mak naha. Aro tak kinga. Kunigaman. Cirangan dalo MG NRGSP job card kumati. Ba epic house number tal ba butang kumati. Ya lockdown rang fokus plus ni tangkap peser ko makna ra. Aro mak gain. Kunigaman cirangan dalo tentu mak kuja. Kacimang jajing nabi. Kalau hazard beri lockdown rang Pulbari area ya fokus plus ko maknaha aru pakirang natsna election ni jak mano sina yarang ko tangkap peser ko game sagni lockdown rang natsna tangkap peser ko man sagni core na batte sina tangkap peser ko swal maknaha ini men election ni jak mano batsna sirang nan onda mak kujaga sina o game aru yasa lokja ya fokus plus ni skin ya kuch ga sian tian sina maksud uni auto de sian hazar pengako ne simang ni personal account to aro hazar pengako ne simang ni group de account to sina cepat in yan ya government in sogani gapan dorang gapan party rang de baimang dalo NPP so kariya kampun kesa jajrengisa
Talo tentang skim lagu puncak ingat. Berperang dan semang di sekarang ng game. Dr. Mukulba, public na daksak na binaba bersicet sulko na hatsam. Ya weak card system ko aro tentang my card ko bedak nas ka ode. Ini sumayo dia takkan na hatsam. Dalo ibay mong election scam mang puncak taminga. Tentang skema boken Dasyon sujok MLA side dan semua beberak gemba niskah unon mapigang akan cekat na beberak cawa anu piap sini apa ba public pesan ko na kami Dr. Mukut na ba sulko na hasem baina biya bini bersicet chief treasurer ani sumayo biya ya tentang skema ko caha di ba NPP party day election na mangmang puncak nga uja ba election na mangmang ya polisi ko ay nga ani uja ba MPP party day tangka pesa ko o mana ba mandirang nga dalos ko makto kinjo duni ka man isma ka dongay bo mukhang chiba achini sarkari o thai game achini reply game ya focus plus di scheme ko sina mukhang chiba continue ka ang game tentang sini wakran ko wak pisaran ko orang ko aro tentang progress program na ko ba sina makang siba siang sina takang pugin ya program ba ng men hito aha ya na ba mandira ng men pisyo ka di ba yaran ko ba sina plug area pa plug mandira na sina ya bersisa ni kisepo may na yas dia bersisa sa school pa pachigata bersisa ni kisepo sa gubak na kata di ba yaran ko sina bersiap tentang beneficiary lang natsa yaran ko sa game uni kapan yaran ko pa na ismang maktukin anti pa na ismang na may pro ya election ko monge na ismang NPP candidate na botang ko nanangin aro NPP government ko actually play at sige tentang scheme lang ko continue ka at sini public na at sinabihan ko kung kuna kaniya sumani bago ang nasasakan di paksa tukong na yetsol ko na kung hindi man pingrang ang baki akan zawaha ano ba sang satay ang naisipang sakan sikon at tang ni kamsak di pa sumay na ko na ya mitingo na rikbani na ang naisipang sakan sikon kisat ka itong gumagsiya nga bagtela hayat seng ya rikbain ka pa February jani kodrok di tariko bumonge bu Johnson antsini candidate pa 80 Mondolna NPP ni simbol yan kitab ni simbol ya kitab ni loksaw antsin batun rangko stepe antsin 80 Mondol ko antsin Emilio Atna aru nam gepa aru plak gepa NPP full majority government ko antsin na ani na simasa kansikon ya sumay ni pakobot muli ang ni akanami ko ang ayanon tontong na pusyo ka lokapa iso na simasa kansilan patichina at saka song aro Meghalaya State aro NPP party tangbang china plakon matela